Abraham, Isaac, and Jacob. And the God that has never changed. You're the same yesterday, today, and forever. An everlasting God. You reign forever. We give you praise and honor and glory. For you are worthy to be praised. And you reign above all the name. And you know Jesus Christ of Nazareth. We thank you so much, Lord God. We ask, Lord God, you bless those who see here before you, your children, Lord God. Coming before you as an act of thanksgiving, an act of praise, an act of hallelujah. Bring unto you the gifts that are rightfully yours, O God. We ask, Lord God, that you bless these gifts. Anoint these gifts, O God. Bless it back to each and every one. A hundredfold in this season. Let the wealth transfer of every seed that they have sown go back to them in this season, Father. That will overflow and will overrun them. They will never be able to contain your God. They will to realize how abundant the life that they will live, O God. Not only for them, but for their descendants. That they will leave a legacy, Lord God, when they leave this to you, Lord God. We thank you, Father. Bless every seed. I want you to wait your servant before today. Let go forth in power and anointing, Lord God. Bring deliverance, healing, and salvation, Father. And prepare the hearts of those that are watching my live stream and those that are here sitting before you. Open our spiritual ears to hear what the Spirit of God is saying in this hour. Help us to receive it by faith, Lord God, and apply it to our very lives each day, Father. We thank you for all these things, and we give you back all the honor, the glory, and praise. In Jesus' wonderful and mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Untuk terpersiapkan pada kebenaran detail, Haleluya. Mari kita turun dari kebenaran itu. Let's
and you will praise the Lord. You know, and you will be the man to and you will be the man. And only to make him and then you begin to be to the only Taragasu, Taragasu, and didn't know what you told about the boss. You will so so the new hope. Don't have so so the very and what to my bell. And I can remember as well be the and I can someone of the Brasili, I will promote the same nothing wrong now. Hallelujah, wrong now. And I can be nice and Rubuti, and I can be nice. Sometimes we will now with the Baki, but in the morning, praise the Lord, they say, I will put that in our prayer. Praise the Lord. Sometimes you want to move to Você
kali weekend atau cuma ngobrol dengan sana orang terus ngobrol terus kalau itu tahu Amen. Betul betul kayak itu misalnya kita itu cuma buat Amen. Kalau kita cuma grup ini kuat ini semua kuat semua itu we can do nothing. Amen. So maganda cuma masuk cuma na yung mga masuk cuma na Washington Party National Freedom Fellowship masuk cuma na masuk cuma na sosla masuk cuma na unity kapag kita to sa ruminan dito hindi ka na nilis kapag ito cuma na karo na may mga ni kaya once you put your list down then tamas you cuma para karo na your saloro when you are in the act of fasting, that is prayer itself. Satu pun cuba na tu, nabi mo mulai tayo. Satu pun cuba na tu, nabi mulai dia. Wasu na tu mungkin kita kami mulai. Itu kalau kita mulai. The act of prayer is prayer itself. Posso cuba na tu. Ada pun mungkin kita menulis, tu pun berdoa tahu. No le da chico, no le da chico. Na no sabato e kiko e la kala ba e ukina sa kumo juene bwana ko. Sa tamo juene bwana ko. Sa tubu juene bwana ko. The act of prayer of fasting is prayer. Amen. Ya ko ko kina na masu. Ngomong tentang boleh mau tukina, saya lakukan na masu bwana ko. Betul tak? Ayo. Amen. Siapa tahu bisa terlalu the act of prayer of fasting is prayer. Yang itu juga. Amen. Tahu juga ni kibuan. Kalau itu kita nak bawa turun haleluya and fasting because of this. Amen. Teman juga Father's Sunday nama minggu tu sama baru juga yang Father's. Itu sama berteman dengan nama. Amen. Haleluya. Haleluya. Nanti cuma balik nama. Iya. Amen. Praise the Lord. Kita berada dalam pledge form. Dan besok lagi kita orang dua. Gua supporting kita na tim bertiga ya. Kalau tu cuma yang bisa ngomong itu. Waktu cuma dia cuma kabar dari financial support. Ya sangat kaya na sulia de. Kemo bale sa no bibu kumay kino iko sa chikon na tao. Kama iko ko wala ta ka. Wa tiki kana. Tingnan do na bula. Tingnan do na lawa. Uso na do na lawa do na bula. Wala ba? Dito naman no form kay na film chiyo ya do siya Nesse momento eu trabalho com a bola com a comida do na fantasy yani na tara media waktu nama tadi bertujuh dia waktu madam cuma kawai lau ya tu sebenarnya kira salah sambil na kawai dan lima orang kita tu berdua tu na kau mengenai television mengenai itu kodi mati dia na declara santo na sumsum minuto mai bala ni belo ali ko sa traon ali talaga nuwa to try dengan gua tara itu sa do kina no masuk ke batu mati kena turun nombor sele utela sa ro juwi kada we were having the farmers on 15 16 and 7 but this was or it comes to the dollar na kai usama mga pagkakas cuma jadikan bersama dia cuma dengan bintang tiga na baru berwarna di warna ini kantor berwarna menosah berwarna ini akan kantor ya sama ni nanumikina namanya kawin lah banyak bos banyak berbuat usah itu sama gaya bos sama ni lalu begitu bos sana misalkan di tengah nanti sama boleh na sabo bikin depan nama na teman-teman bos ini boleh namai ke boleh sulit namai ulang namai
ribu kina bos ni lah. Kalau kita kena hai kita sudah beri. Kalau kita masih itu ada kita kena hai sih. Many. Understanding itu kok. Kalau ada simplicity kita nona. Kalau kita masih itu all those kena hal yang terjadi bagi dan wajib kita dan cari nama roya bagi nama kata itu nama roya nama kata itu nama orang rumah kita nama roya nakanga oyu kosa boleh boleh kita sama sama juga yang boleh ini kamu momentu mana sampai macam nama eso ya ini kakek itu nama kamu Kita tunggu kita tahu. Ada teaching, ada such an opportunity was in the teaching. Why not? Why not? Baca sana terlalu lebih tukar orang. Mereka terang ini kami. Unjuk mereka tukar boleh dalam kecil dengan dolar. Mereka tidak disini, hotel tidak disini. Tapi bernomor sudah mereka sudah kita buat. Ada sesuatu itu mereka. Perasaan boleh gue don rau itu nama ibu apa? Kalau orang musak itu mungkin ada bikin dia. Don tengah kamu kan boleh bikin ibu ya. Kalau sakit kita mau coba pergi tentang awal tentang itu suatu sudah menurut. Itu sudah tu kan ini berapa? Kalau orang itu mungkin ada. Ini, kalau satu orang bikin dia, kalau saya dikira batik, jalan sini langsung, atau boleh bos dan komit, dengan dia dulu kan itu nanti apa? Itu nanti lah kalau sekali kita, maka boleh bos yang boleh boleh, dia mungkin kita boleh di komisi kita mau kan kita mau bilang dia, terserah di bagian juga, kalau mungkin kalau saya mungkin saya besok dia kan boleh. Oke, kita gay lawan kalau dalam ini mulai gay bola dalam ya. Kalau, amen. Semua orang boleh benar, semua orang boleh. Dia Ina selama malam saya dilakukan. Untuk boleh untuk sel cuma nak itu kepada ekor yang nak dia dia dan dari sel dia perlu sampai ke judikan atau kalau cuma kita share tu kalau boleh. Let's go di kosa orang tak ucap ikan. Terus terang orang tu sulit nak WM. Tu WM. Sekarang umum bukan official. Kalau kita juga unofficial. Okay, so ini WM itu nol tu buat, dasar nol kita na men's fellowship, berbuat terdengar kita na youth, ni nol berbuat terdengar kita untuk terdengar WM. Ini nol semua. Itu ada posisi itu mana? Ya, besok. Amen. Haleluya. Kemudian na bawa setengah lalu ya resort ni lalu ni semai opportunity tu bawa di bawah pada ini kita untuk terang komiti di bawah pada bagi dan untuk website conference semua yoti kuasa semua dan mereka akan menunjukkan masing-masing baru buka saya minta buka atau sebenarnya cuma masing-masing sahabat minta cuma masuk mai balik sahabat minta cuma mai balik lalu sahabat minta dah cuma masuk baru buka kita cuma bikin dan masuk sahabat minta masuk amen besar orang besar terus oke masuk kita kemudian orang ini lepas yang awal juga video apa malam minggu sampai cukup sampai video politiko sampai sana cukup ada tu sana besok kalau tak cukup menjual nama pemodal bikin atau nama punya tanah bikin kan besok share dan telur, video telur, kita tu sahabat politiko cukup kita
Nagawin ka rin siya dahil pag mayroon din nilin ka rin siya dahil sa keta. Amen. Noon sa talaga naman ito po, noon talaga naman gusto nyo ba ito mga Hallelujah. So somebody be amen. So somebody be with us. Amen. Anyway, we need to keep one by the We just need your praise, church. E kalau naquele quando naquele naquilo, eu quero estar aí daqui no Google para que algo, mas não vou matar aqui no livro não, pouco eu, I was really blessed myself. Olha, eu tinha um tem calor lindo, que no livro não precisa sana. Olha, nós estamos só aqui, olha, não vamos ser tudo aqui, não devia estar aqui na cabeça. Não tá Lord, I need you more today. Yes, I need your wisdom, I need your knowledge. Se rompamos en el futuro, mana bani dia bani nakta, spirit of revelation, sila naklo sa kaburi nakta. Au sir sebelum kamu ko bewen ko tini klo di kutuyan. I was really touched. Amen. Kalau kita naklo,
kinengai. Kero mulai mai pengikutnya dalam upaya. To the kind of people like you to do. I was really blessed before you have to be the big line of the money. I want to start to look at I put you in a club and make two of the Mangolo, thank you so much. But then I'm going to come to Sanakina. I could go to the bills and I'm looking at it now. All of it, I'm going to go to the town. So simply go to the Sebab Islam yang menunggu berbeda kita kerana kita kebanggaan kita tahu kerana kita dan pulau Eropa. Apa kata itu pulau? Don't be a hero of His word, but please be a doer of His word. As this salah yang menggong, salah yang Yesus Tuhan Yesus. Kawan bermain pulau. Ada dalam orang kita sebenarnya kita sama di rumah terpul, kita itu nasab kita pun masalah satu beri ya. Kalau kita orang kita keluar, atau terang nak mampu, bagi nak teknologi dan atau ada di keluar, kita sungsung, kita sungsung leluhur, kalau orang mau yang kerana kita naik, kita tak boleh boleh kawin kaki, dan kerana kita naik, jadi sini kita orang keluar di masuk. So we had a family. Kalau nak family tak kita di anak kita dua dan kita ini dah tu. Terus nak mangkor bagi kita kita yang di nani kerana kita ini so much yang di nani. Kami boleh dikawal kaki, boleh kerana kita ini. Kalau baru orang boleh nani mas. Kalau rumah tu bukan, kalau rumah kita ni. Thank you so much, Auntie Wu and Governor Canadian Life for all that you've given me. Draw me down to LA. Sending a month, Auntie Wu. Thank you so much. I'm really blessed. Thomas, with the mind of my friend, you to the club. Atalawati, my sister Mary, thank you so much. And I can't report by a lot. Nawale my sister di one, yes, we were very close. Amen. Nawale na nung may kawin tayo di, nawale kina nung bulan di bisi mayani, di na siyempre pasay. Ito na tunang globan pero. Thank you so much, church, and I have a night for the love. I have a night. Sito mo yan, I have not. Whether we go for 1 minute, I have not taken that to the Nama, Pinama, and susunod ko boleh dikawin lagi, boleh dilorong, no masuk, napakaroon natin ikim di pagdilip ng turang, and kaya natin din na ito na kami, walis yung natin ko na lain-lain, ito tayo natin, nandun na rin.
Through the preaching of His word,
now we praise and worship. To talk about the and then some of us also to praise and worship. Our singing, our trouble, our sana, dalam diri kita dari tadi, kemudian kalau dalam orang itu berwai, atau orang yang baku nanti pikiran lebih berhati itu. Maka saya tidak tu kaitan masalah praise and worship. Kalau kita katakan itu boleh orang tahu lebih berhati dengan Tuhan. Orang hati itu lain-lain kita. Awal satu tujuh dua, misalnya wisoma nama itu. Kelihatan lebaran itu sana. Orang yang memang orang sahari kan. Ya, ini kumpul lah saja. Mungkin satu kan yang lima. Mereka saya dulu. Ada saya spare. Saya spare mau itu boleh boleh juga anak teman-teman. Boleh tahu-tahu nanti nawar sikit. Terus exit lagi nawar kita dan kita bisa kabur saya. Sebenarnya saya bisa so balik kita tu untuk datang sampai dari Muslim mengumpul dalam perkara pasal semua orang bersama praise the Lord. Haleluya. Masih kurang awal minum sehingga misi kuat. Haleluya. Nah, di sini sawati kok kalau kita selama tadi perlu kayak pengawasan coba berlebihan. Kau siapa kalau cuma orang boleh keluar mau sekali lagi nama apa? Nah, nanti orang masuk boleh mana kau? Dia sekali lagi kau na sumber gaya ini. Kau siapa kalau cuma keluar nama kamu? Na kau kalau tu sekali lagi, kita tak kiri boleh bawa saya cingoi, tak cingoi nanti. Terus itu kena kalah lagi sana tu lutu nak kau keluar oleh sumber doa mati. Haleluya. Sandi desa. Haleluya sa. Yo sudah bawa berbeda awak keluar. Nanti terus keluar keluar. Tahu sangat itu cipu. Anraki ya tuna. Nak boleh sudah keluar. Haleluya. Ya Roh Kudus sudah keluar. Moses,
Joshua 6:27. So the Lord was with Joshua, and his fame was all in the land. Kila wakati nitamwona Joshua, nitamwona na Kalongo, nitamwona na Kalongo. Oh, na matakubale, na rokobi na kila kitu. Ningine mtima mwana damu. Oh, ndio mtura na Kalongo. Ningine mtima mwana damu. Oh, ndio mtura na Sandra na Kalongo. Ningine mtima damu. Oh, ndio mtura na Kalongo. Ningine mtima damu. Oh, nakatume kwa Hosea. Ningine mtima damu. Oh, yeye mwana saba Kalongo. Ningine mtima damu. Oh, hallelujah. Sandra ni Yesu. Hallelujah. Oh, mirokobi na Kalongo. Nella bella Kalongo si kuwa. Lawa Joshua tena wase vitu. Turbaba wenyote na wase ono. Sangai maroi esoleka. Shai ndo maroi. Ara maroi bila Israeli. Maina derere ina relevante ina waifala ni alama na labor rights like the nights la somo tua e bona tamu Kalongo ina rubu Israeli matala ni samaroi e sare kendo na maroi na ona na ipalu ki dei ai e dona kola ai era mai roa Israeli era rubu bona tamu era bona Israeli matala ni maroi na kai sa maroi e le rola Sana bela taro Joshua bana kalau sana itu lebih kaya. Nak kalau berada dekat dengan Israeli. Oh ayah itu orang koro, lain-lain. Oh Israeli itu orang mati balik. Ia nak kaya baru orang Israeli. Orang lain, batu rumah, beira, na Israeli, na spirit, na revival, na spirit pride, na revival, na ready aikina. Itu orang koro lain-lain. Itu orang Joshua betaling lain bila nonton. Kau ni ada full force. Kau ni ada mati pada total bernama. Nyo ai itu orang koro lain. Erna woko kata nyo ai. Erna makanya na Israeli na ganga. Na watangu na spirit do, the spirit of pride. Sangat orang the spirit na kabeta ibu ada temor. Nisa bila betina kalau na nanturumula. Nisa kau na nanturumula kata na kalau. Satu dunia otageni. Kala usah kata na kalau ini hope. Kala usah kata na kalau ini satu sudahnya. From glory to glory. Satu sudahnya. Mena koko. Garu biasa the spirit of pride. Rekau dunia
Hallelujah. Oh, hallelujah.
God bless you. Tell the son of Israel to go forward. Oh, hallelujah. Yeah, I brought it up. Or another thing in the water, I want to do one more. So, I'm going to be able to get this again in time. Into the negative. Can you come on? Now, go right from the throne room of God. Amen. I already said, I'm going to give you the negative. Don't let go to one door. Don't let go to one door. Oh, can I get rid of that? Don't let go. Oh, get rid of the cost of people like you. Don't let go of the door. And I get you to put it in the top door. Toss it to go out of the room. The camera can't do it. Never say, do. Say, no, come in here. Hallelujah. Worship. O David, quando matei o que serve por David. Quando anak, ibu belum di David. Anda tadi tu, mati kalau dia dah kau ini kau. Sampai nak kamu David, sampai Rasul itu kalau begini orang. Surely goodness, loving, kind will follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. This is about David and Andre. This is about David and Alumabula. Kau lama kita share di kalau, lama kita understand di kalau, lama kau nak di kalau berdere. Ika sangat palu di kalau, ika sangat berdere di kalau. Hallelujah. Oh, let us come and love the kalau kita lagi singing in time. Ika baru orang tu mana kita lagi singing di kuah. Ento bukan tahu apa yang mula. Nabi yang ada di tamu yang lo. Kau selagi ni share di kalau, berada in the presence and the mighty king in the way tamu yang lo. Yang mula kita, the spirit and connect kita. Yang tamu di kalau, orang yang serang kita. Nakada tamu di kalau kita mula itu adalah tala-tala. Itu adalah tala-tala sampai mula yang lo. Nabi tamu nak kalau bermain tala-tala mula. Ini bukan tahu betul lo main video orang itu mereka. Anda kami saling di sini tendai. Itu adalah turana gana di kalau. Anda kami saling di sini tendai. Oh, mereka kami kalau mereka kalau. Anda kami saling di sini kuah. Nangaw sampai bulan tujuan kau, tak lagi boleh buli. Bagus boleh wena doi, boleh tahu coba. Kau sampai nanti juga semua. Terus tu begini tu nak tu sih, kalau kita usah nak kau. Soalnya kalau saya, bangko menunggu gas, terus kalau saya orang terbiar totai, aku lebih bukan betul kan. Satu serau tu dia nak pada kalau. Lebih bagus satu brutal kau menangkap, kau dia letak betul.
Kay salamat ko na koro. Ngone na mate sa bulan tu mamang na bula. Dana be bulu. Dana bula. Be bulan kay salamat ko na mate na koro. Dana ngone ya. Saya na be bulu na dolar singa. Ya be ko kasi be kito mate lenga. Sisa ko ngani kilenga mate wala ba. Patingin ko na ng bumbu lenga. Terus sampai ini sarung kerau. Oh mau kan tamagu tu gue takal kelim. Tamagu. Pada masa itu tu gue kor. Asal kena nak buat dusunnya bos kena kor. Tiap orang nak bos. Kalau gue dan orang tiba dalam mata masuk. Bahkan tu untuk bos saya pada banget itu yang tu nak rupiah. Ini bincang mana. Tapi kali ini lebih banget kita nak tahu. Abang kau itu aku buli juga kau. Watak nama kamu sesuatu salah watak kita nak apa? Oh ini ada temanku. Oh sana tulis nama be. Kau berkata nama juga nama semua. Kalau nama itu mana dikira sama kau? Oh presiden kau ada misa. Misa di sana kau lebih banyak orang muter kata kata itu betul. Lebih banyak dari itu sana nama itu betul. Presiden. Saset kisah pendek. Begitu sama lagi ni biar. Nangau na serang ay sabot yung ngayon to naman ako ang may tuway suba sa gilid may nagnopo na baka tutong sa rin abo sa dito pa itingin na tanawan o peka sa kanimang lalay ng bula senamate yan nga itutok sa alamay sa turangan kamuli-muli lawan po. Kalau kaya dipindi na po sa volleyball na po sa sinamatan kilay ko nakama sa bubuti na ng mga na botong mo ni botang nakama na binuna masulagin ko niya kausap may suba manapalin ko lang suba sa kay baka mga muna kung totoo ni Kirog na ko tal kilay kemudian naman na nabibang tayo ng misin may lang ngayon ako pero kung komentaro kaya kasama niyo lato kaya kasama niyo kapira ko kung isunin mo rin na misin may lang ngayon ako tingnan mo na niya sa pati nito na tato kita ito na punuan hindi ka na bisin na mo may mga isipan ako hindi ko natamatang nga sila sa mga hindi mo yan kaya bulutin raw yun isipan na bulutin raw paano ba yung may paano raw may liw and strong man may pera na bili na sa kama sa balu sa namo kay balu ko may nila may misi tangaw na sa lang may tingin sila nito sa atin kini nabua kita ore ni bago kay suba ni maramo binatu na wasa-wasa sa tuwa sa ito nila lang mas oh praise the Lord nakalaw sa balaro taan draki kita to tako sa kini tayo ito yan Salah serbi kau ini belakang. Kenapa tidak boleh orang berikut kita ini? Bangun apa kau? Belakang. Sore itu na nawang kaya. Iyo sore. Sore itu orang lain itu cuma tu nama nama satu kan? Reda pun ini ya. Iyo sama tidak tahu. Nawang kau yang akhirnya pun balik dari sana ke bos tu menengah. Nak kena ini lah, nak kena ini dalam 40 horsepower Yamaha. Saya itu menengah nak kena uli. Kalau kamu ada uli, satu orang kena sana tu ini boleh uli kalau. Sabab orang kena sana itu menengah ini juga nama
Abang lalu dalam. And Allah ni kami jangan lalu. And Allah ni kami tinggal kau. And Allah ni kami rere. And Allah ni kami sabuk tu yang malu ada mati balik. Kemudian rere itu narama. Sa narama mana mayu. Hallelujah. Oh, senang itu nabi senang kamu. Allah rasa nama kamu tu. Na yang losi di kalau. Hallelujah. Sampai kamu kenal tu. Na yang losi di kalau. Na sampai yang losi. Hallelujah. Sampai pas kau elina. Mereka tu nak korban benda. Aku sabar dengan turun lah. Bila tu. Kamu. Sangat kali ini bisa. Mata mula-mula sarre dan losi kalau kalau lagi itu masih tahu Israel di salah beda kami oh talamai naik losi lagi na kalau langsung banyak losi di salah beda kami kalau hallelujah
Conference.